Oh, enye into engibengime nenkinga yayo isikhathi esiningi. Baningi abanye abantu befuna ukuyazi lento ukuthi yini yenza ukuthi ngizengidwebe. Mina-ke angazi ngiqhamuka akufani nomunye ama-artist. Wena yini ufuna ukuyazi nge-art yami wena? Mina i-art yami not for the channel, not for any wena nje. I wanna know ukuthi what inspires you. Because actually sometimes you even draw fruits. Yabona-ke yabona le nto ukhuluma ngayo manje ile kumele ngabuye ngikhuluma yathi nje speak. Mazwi uhlala igama lakhe. Kusukela kumzukwadala kahle kahle ngihlala igama lakhe yabo. Uyena nje into engaziwa ngayo mina abangaziyo Shali Arts ngidwebela. Yeah, ngidweba because nginkukhe sendlini isikhathi esiningi. Umsebenzi wami ungikhulumelayo. Yeah, because nento engiyenzayo futhi iqhamuke nje ngivele ngiwumuntu wakawo nakhona bengazi ukuthi umuntu osolako ukuthi akana talent yabo because kukhuleni bengazi ukuthi kumele ngenzeni ngiyekhambi ngesikhathi ngathi isikhathi no konke khona yabo ngezandla qala lapho because discovery yami iqala ngangentweni ngakha something sakumuntu ngakhanda sikonke ngayakha just ukubona nginikeza iqhilo ukuthi no konke khona Konke khona. Okay. yami leyo childhood ukuthi mina yabona isikhala nje la ekutheleni mina ekuzalweni kwami but kodwa ngikhumbulayo ngisuka elikhozaneni lekugcina ngabuya ngeza ngala ngafika ngahlala eFaqaba khona sahlala emqashweni then ngaba ne-accident because ngayangaba car accident. I think nganga-7 ngashayiswa imoto. And then saphoqeleka ukuthi simuve, but they had to wait ukuthi ngiqale ngiphume esibhedlela kuqala bese kuyamuva. And then ngaphuma esibhedlela samuva-ke sa. I have no idea, but ngiyakutshela ukuthi esibhedlela ngahlala I think 2 months. Yeah, it was 2 months esibhedlela. Because lapho ngibuya ngasebenzisa i-wheelchair I think for 1 week. And then I'm going to crutches. So I'm crutches here. I think it was 2006. Yeah, 2006. And but all over some move, some crash. I'm going to put so close by and I was there on incident. Some Bella corner and then Yelanga Kulila corner. Well, yeah, so because I went over once I know, still a piston on learning because I wasn't even awake and I said, so I 6,000 and we boys are 2015. About some time. Yeah, 2015. I couldn't want me. I couldn't was very clear, but I'm not tired. Ginangang I phone into it. I wonder if you could be into it. About by expect to twins in child. Fun would say, like a woman in the moon parent. About by the money was bathing was play. So I think Basara cool and the woods and no to settle and moving Ganya grade 6. So it's a waste of my talent in Leon. For example, like in the character and Superman as a man so strong. Yeah. Just imagine some jets are and so much so like mayonnaise. I could energy because it's cool away. About we are undermine and up about. So try. And yeah, I'm going to you are then looking at us at 2015. Because nothing to us and was within no. You're not doing sense and among yeah. So then I was 2015. Then 2015 for the last one because got to ever 2015. Yeah. Oh, so now I get it. Got to ever.
wathi November kwashona umama ngayeka ukudweba. And then ngapractice ama-sculptures ngapractice wona. Ukuthi ukudweba ngingafuni ngayo ekudwebeni. Ukudweba kusichafana into ukuthi yabona umuntu okulahlekele mhlawumbe empilweni isikhathi esiningi. The time udweba uyaphazamisa. So ngagcina sengibona noyazini ngive ngingadweba. Isculpture ngingcono because wenza lento icabanga ngaleso sikhathi. Yabo. And usually akukaze kube ilento ocabangayo. Ushintsha midway iphuma ibe yiningi bese ushintsha midway but wena umuntu owenzayo lo nto wazi ube kumele kube yini umuntu ongazecaleni like i-audience nje uzomncoma athi ayinhle into yakho but wena ngaphakathi uyazi ukuthi eyakuyona le ngifuna so ngela ngaqala khona ama-sculpt angihlula ngayeka bese ngibuyela elokhuzaneni because ipeni ngangikwazi ukudweba ipeni ngamanga ngithanda ngasho ngithi kusayi-art straight umehluko nje medium lento isebenzisayo ukuthi udweba kuyini yabo i-art kunoma ngabe yini ngabe ngithi khona abantu abadweba ama-pumpkins abadweba kobhanana yabo still art as long as uzokwazi ukuconvey le message ufuna ukuconvey nje ebantwini yabo bikanjalo so mina la angiqamanga ke mina I'm cheap very cheap because ngizobona into ku-internet so usebenzisa ukuthi nokuthi once ngathola into ezokwenza the same thing but for cheap I'm using this one. We are substitute. Yeah. It's like so, good technique. Because even in sip glaze, kulesi ngasebenzisa tile. Tile. Yeah, tile shortcut tile. Like just a tile njena ulisike into strips ya depends ufuna manganani. And then washise, wagaye mase upowder and powder and then ngasebenzisa noma ngabini apply. Mina ngasebenzisa umunyu lapha yabo umunyu ngisanja onke lo. Yeah, all the black one. No, the part white umbala weplango straight. Ilo i-background yeplango white. Oh, okay. Ibese tile into black. Le part engayifuni sibi yabo le figure ngifuna iphume izoyishiya white and then black uzohide leyo ndawo naleyo ndawo. Anginazo. Because yabona manje ngigcine yini kwenza into yazi nje kahle kahle. I think ngigcine 3 weeks back nongaphazama. Ngizoba ngizaqala izolo. Nakhona izolo futhi bengenza nje lezi zinto zesikhathi ngizakhona. Ngenza nje izinto lokubhorela. Izibhorela zithatha ngicithe isizungu. Kusikade ngagcina. Ngithi uma wadwa igcitha ngiyaphuma yabo. So engazi ngahlala uphinde uyenze. Le idea efika nje uyenze. Oh, they take time. Ingakho yabona umuntu ucela ufule sefuna ukudwetshwa wena. Usiconga udwetshwa. Kuzoba nemuntu onodwebayo uthatha isikhathi ukuthi ayenze leyo nto because kumele nje badushe ukuthi i-right time izone yonke leyo nto. Ngandlela ukuthi and futhi umuntu sengaba kwizone yokudweba kodwa angabe kwizone ukudweba isithombe sakho. Yeah. Uthi ngempela ngilindele isithombe ukuthi afike ngiyadweba itshenzaya ngakasidweba. Yabo bona uzobe ngathi ngidwebele sakho ngeke sesidweba kancane. So ufuna ukungidweba. Ngiyabona. Ngaleso sikhathi ngiyona into oyiplanayo ukuthi yabo ukuthi bakhona abakwazi ukuthi hayi nokuthi ucongeke bathahlala lapha. Ngengisho ukuthi ukhona kuma-style we-art. I-talent ihamba ne-talent. Yeah, ngasho njalo. Because khona abantu abakwazi ukubuka into kanye bese ayikwazi ukubuyisa idwebe. Angikwazi. Fana nokuthi futhi even noma ngisho ngibuka into ngizoyidweba. Ngiyayibuka, ngiyidwebe leyo nto but angiyidwebi kube yiyona leyo. Ngithatha i-idea from leyo. From even the song this original song ongenayo imunyu ongenazo izihlahla so it's just yonke lento. So I added up ezinye izinto mina engibona zingasbenefit isong. Nezinye almost zonke izithombe zami ngathi nekukhombisa original bese ubone izinto esidwebile umuntu yakhona umehluko khona. Yabona ngikuqoma kodwa I don't think ngiqualified ukuthi ngisho ukuthi yini kumele uyenze yini ngamele uyenze because kwayimina ngakabi na sure yini ngeke mina ngisathatha find yabo ingabe in the moment ingakho ngisasebenzisa ama-technique amaningi ngisebenzisa indlela eziningi because other than i-drawing I do ama-sculptures I do into zocingo yabona nje lento le idea ngifikile ekhanda lami once yafika I just know ukuthi ngingayenza. Kona yabona noma uqinisilela kona ngiyafisa ngempela ukuthi abantu bayibone le program umsebenzi wami because phela ngidweba into challenge. True. Mningi ngidweba ngokulahla
because iphelele space yonke leyo. So ngiyafisa ngempela abantu bayibone, but into engingayifuni ukuthi kube khona umuntu ufuna ukufana nami. Okungcono try to be better than me. Yabo. Because when unayo reference, imini reference. Mina ngibanga na reference. Mina yakho umuntu angifundisa kazi. Yakho umuntu nganganje ukuthi mina ukukhuluma ngami ngakhula ngibuko baba ekhaya la ekhaya akho umuntu angakwazi ukudweba. Yeah, into esezandleni because ubhuti omdala lo umfundisi umfundisi phinde shaya ideko. Nabanye ubhuti baba nabenza ideko, omunye uDJ, omunye udlala ibhola. Yabona nje into kanjalo. So idala babedweba mostly. So mina ngifike ngithatha lezo thombe zabo ngibuke yabo. No. Ngangibuka and then ngihambe nazo ngesikoleni ngiyoqomela abantu ngithi mina ngizama la ngaqala khona ukuzama angifunda grade 7 nakhona ngazama ngabona no yazini iyangihlula lento mina ngithi ngiphila ukudweba at that time kanti ngiphila ukusebenzisa ipen yabo. Okay. Ukusebenzisa ipen ngisebenzisa ama crayon ngona lawa ngikeza ngi texture le yiwona la. Okay. Because abanye abantu basupende lona yabona ama-crayon ngilingana amakhandlela Amakhandlela ibona but lawa hayi okudweba straight lawa bizwa ama-oil pastel. Ngalo ngawona ngabona umfethu lo khehla uhlala ngalesigedleni wayefunda college wayindothi ukubuya esigele nje afika ngikhombisa uzala kade bede ukuthi and then ngiyila ngabona khona ngaqala khona ngithande lekhala because kuba ngempela ukhala wawungekho ekudwebeni angenza into. Yeah. Because ukhala ngiprefer yayi ipena ngilifuna ngokuthi luwa ngikhala mina ngawona ugrey black like it's plain and simple kanti la kumakhala pick and choose kuwena which one la bona ke besithombe ngisangitshela nje ukuthi i-idea because yabona angazi ukuthi contact ama-spray paints but ngokwazi kwami ngangazi ukuthi ama-spray paints like lento igama ngawo spray utonga insimbi yonke leyo nto. And then ngiyasengena ku-YouTube ngabona umlungu wase-Italy I think usebenzisa ama-spray paints ukudweba. Yabona ngasho ngithi inspiration iqala ngasho ukuthi-ke eyenza ukuthi into eyenza ukuthi ngiyenze lento engiyibonayo yabo i-true inspiration ngendlela engicabanga ngayo mina ngingasho ukuthi ngayithola lapho because yabo le bafana bala ekhaya ngababona ngithatha isithombe zabo nani but ngaze ngaqala ukudweba mhlampe 5 years after. So bani kanti la kulungu ngathi ngiyibona lento le save up imali afuna nomsebenzi fuqala ngifuna umsebenzi mafuna ukuthenga nje. That was the biggest. So ngihamba ngifuna umsebenzi ngathola lo mali ngathenga i-prepare u6 bafuthi zonke u6 abese ngathenga ama-canvas ayo 3 fika nje ngabuya Shepstone futhi kwakusekanje usukuya buya Shepstone ngahlala phansi ngabuka ivideo yakhe lo mlungu ezidweba lethoma ngabona ukusebenzisa bakwenza kanjani into lo ngabuka nje ivideo random and then ngasengiqedile ngayicisha ngacharge phone yami ngahlala nginyanga. And this was the final product. Yeah. First one spray painting nje because ngibe nesikhathi sokupractice ngingena ama-canvas ukuthi ngipractice so the first one had to be the best one. Because kodwa nje benza ngaqala ngalesi and then lesi-ke kwaku second one alandela ngaso leziza kwami yabona ngiqamba amanga yabona because yabona ukuze ngikwazi ukwenza more because yabona ngiunderstand ngami ukuthi potential nginayo ngale ndlela ukuthi if ngingasola i-material isikhathi studio can be anywhere. Yabona i-artist-ke yena into i-artist can draw i-picture ke mhlambe i-portrait eteksini la comfortable khona moya i-artist banda la comfortable khona yabo njengoba ngisho ama-ideas afika isikhathi esingafani yabo kumina isikhathi esiningi so kumina isikhathi esiningi nokuthi ngihlale mhlawumbe ukufika i-idea yento mengayidwebi leyo nto noma ngingayikhiphi noma ngingenzi something ngayo leyo nto izoloku ima ngisicefe ngilwe ngiyicabanga yabo ilokhu ifika yabo ufuthi kuyisicefe kakhulu so ile nto uhlala ungatholi ukudweba ifike leyo nto bese uyayidweba mina kuzodepend ukuthi leso sithombe sisho ukuthini right now ukuthi asikho ke la but right now nje
sisodwa isithombe engisithandayo. Yeah. Esi-close to your heart. Ilezi ngisho ukuthi-ke sona-ke noma ngasobe ngisidwebe ukuthi ngisidwebe nje ku-72 but noma ngasobe ngisidwebe benze ngisidayise noma sekusiwana. Okay. So That's a good the rest nje sengahamba but-ke inkinga ile ekugcineni basithi ngadweba nje lesi nalesi abafuni ngisidayise lekhaya. Nabona-ke i-display sengifuna into kanjalo zona-ke Yeah, lezi ngizidayise. So to answer the question ngasho ngithi kuyadepends siphi isithombe enginga-approach-wela sona. Khona enginganqaba ngisho no khambisana nokuba-curious. Yabona ukuzithemba khona lento ukuzitshela ukuthi into ukuthi ngingayenza. Ya kuba kanjalo wathi lapho ngazibonela into ngabona ukuthi okay hayi indlela emengayo hayi right ngayidweba leyo and then-ke ngihlala donsa iphepha ipeni ngiyadweba usually kuba ipeni mama crayon because i-crayon senazo uthanye noma usishisa but nje ngama-crayon sengisamanje. Yabona into eyenza ukuthi ngishintshe i-idea mina idea because i-idea kwakuvele one eye lelana le-side dark and then esithi isigqoko le-shadow isigqoko. Yes. So mina ngadecide ukuthi noyazi because manje nangisinele sikhala selidwe lemiyabe yave ngasesimbuzi ilana It's very good. Enye into ngangifuna ukwenza umlomo ube bovu. What happened to the red? But black is a substitute, ne? Of which we are in the thing which will be pen and define because pen is just this. Gray, not gray, black. That's the two choices you have. Yeah, I want emotions. Yeah, so much. But it's a very nice painting. I can hang it on my wall. Let's make a deal, normally. Using iPhone. I'm renovating my room. I need art. I know what I have said. But good to be honest with the one change. Yeah, feels and bellows one day with the Axiom somewhere. Yeah, that would be good. Living a balcony. Because ngempela baningi bengibuka yabona every time mengiphuma ngiphethe mhlawumbe isithombe noma ngipostile isithombe ku-Facebook angisebenzisi ngithanda yabo ama-social media nje ahlala ngithanda. So ama-artists don't like social media ngaphandle kwalawo umculo obviously. Yeah. So ninama-indoors. Yeah, mina yathi most yama-artists adwebayo abantu abadwebayo engingazana nabo futhi awumtholi kuyindawo ngithola kuyo. Sithanda ukuhlala endlini isikhathi esiningi. Angazi ngabanye but nje mina ngithanda ukuhlala endlini because ngingaseni angithandi ukuphazamiseka because ukhona into ukuthi ngihlalele uhleli nabantu kumnandi kuyaxoxa yabo and then mina makwenze isikhathi esiningi ngizofika mhlawumbe i-idea into engizoyidweba ngizofocus mhlawumbe kuwena kanti uthi ngibheke wena ngani cha konke engicabangayo yabo so manje igcina seyi-raise i-tension nani yonke ngibathi umuntu ngimzibile or something yonke leyo yabo. So ngcono ngihlale ngiyedwa ibe iqhamuka lo idea ngiyazi ukuthi iqhamukile udokotela nepeni ngisho ngathiwa ingaphelile but ngizodweba leyo phathi ezongikhumbuza ukuthi kimi ime kanje bese ke ngiqhubeke nempilo. Yazi inkinga ile ekuthaneni iyaqhamuka uyidwebe once yangaphuma ngale ndlela ebona ngayo ekhanda motivation yaluzeka yaphela ifana nokuthi ngizofika ngizodwa lesengizempula la ngathi ngidweba lesithombe lesi singala because lesi asidweba ngemisebenzi efana nalesi phansi kwahluka technique la ngidweba nge-spray paint inkinga ke angikwazanga ukukhomba spray paint yabo i-spray paint iyafusa nje endini ispray la ithanda khona so kumele ucontrol ukuthi ulayini usale ulayini nje phansi ufuna ispray lo ungafuna ispray ayingaspray. Which paint was the problem? Both the normal yellow one? But yonke lento eba problem because modern day no the olden days no olden day gentlemen modern day gentlemen they are not really gentlemen abantu isikhathi esiningi I feel laba mzukwana basegqoka igqoko intshebe yabo ama-stash and everything abavela kuma-barber shop and everything. I was trying but kodwa ke ngaso isikhathi ngenza leyanto leyana kwaba ilokhuzana ngaphandle kuyangijabulele ngempela kwakumele ngithole indlela yokuthi ngenze sure ukuthi mengisimisa kanje ngispraya
awudrip ubend yabo. So I had to be creative because yabona nje angakenza le yanto ngathatha i-toilet paper angenkingenza imali yami bathatha i-toilet paper ngayilokuza ngayimanzisa nje abaningi ngayigcwalisa yonke ngidlala yonke le yanto le ngayimanzisa yaba manzi namathela ngizingisa lapho should yaba simanzi lapha ngalo ngathatha i-reference picture ngadoba phezu kwa-toilet paper imanzi kancane ngama-plan ukuthi yonke le nto ivele and then I very plan ngikhambe toilet paper and then I had to cut la kuhamba khona ipeni ngikhathe nge-razor yonke le part engaphakathi ngiyeke le around yonke ngaphakathi ngayisusa yonke kwasala i-tissue yonke le ndawo ine-form of ifika le yabo outline ngaphandle yonke and then ngike wami umsebenzi ukuthi ngispray ngifocus spray kule ndawo le evelile le efihlekile yile ngafuna ngalo vele. Inkinga la yakhona yaba lesanini i-toilet paper neplangwe namanzi amanzi toilet paper ayibeke eplangweni iplangwe liyawagcina ngendlela isekhamba ngesikhathi liyadamageka so ngagcina seyakuba khona ama-damages nani okwaya ngagcina sengibuka technique yami yonke ngishintsha ngenzela le abana-ke lapho ngajabula because into engijabulisayo into ukuthi khona umuntu osibukile wasithanda yena futhi asidwebe anginandaba nokuthi usitshontshile nani mina into engikholelekile ukuthi akasitshontshanga because I know yakasithandi mina I know ukuthi original wami no one can take that away from me ngale nto ungasithatha uhambe usidayisa wenze yonke into udla imali but mina deep down ngiyazi wami original ya into engikanje just nje limit ahlanga signature kwi-art limit because manje into enzakala engayinothisa manje kwi-art kule art industry le ukuthi angikho kakhulu kuyona into ezathi angizinayo into engayinothisa lento ukuthi manje kuyenzeka uthole ukuthi khona isithombe so-original sibize saziwe futhi sithande bese kuzoba khona umuntu ozowakha i-fake ubize futhi nawo i-fake yabo ofuthi into engenza ngizibuze ukuthi what's the point ukuthi ngize ngisayine isithombe sami ngikhona i-fake ozophinde udayise ukuthi siyimamona yabo because bakwazi ukudayisa o-fake bakwazi ukudayisa o-original man ukuthi music ngiyawuthanda but angithandi angifuni ukwazi ukucula engathi ngingaba nje ngikwazi ukushaya ama-instrument nje instrument engithanda i-violin because yabo ekudwebeni wami basically it was a coin flip kahle kahle heads ngiya kwi-violin tails ngiyadweba so-ke tails wabela because ngangale into ukuthi meke ngahluleka kule nto engizamayo kule sithombe lesi ngiqala ukudweba spray paint ngangale ukuthi meke ngahluleka kusidweba saphuma seyinyinto uzoyiyeka hlala kancane njengoba ngiyo-register music classes e-college ngizifundela i-violin because ngizithandela yona njengamanje ayensendaba ama-skill engifocuse kona manje ayawusimple angisanankinga yabo ngiyazi ukuthi vele ayikho into engahluleka kuyenza zami izandla so lapho mina siwari even nokudlala i-violin ukudlala amanye ama-instrument nani ngizengakwenza yabo izami nginayo izandla zami zingayenza yabo wami umzimba ngiyawuthemba usilolo ngoze ungifeyile inkinga yakutsanini-ke angikho interested kuzona manje into engifuna ukuyazi manje ngifuna ukwazi ukuyenza ngibona sezongisiza kuze in the future ngifuna ukufunda amanye ama-language sona skill engisifunayo sifuna umasterisha amanye ama-language angiyeke ngisho ukuthi ngiyenza ngoba ngifuna ukuhamba yabe lokhu ukutravela ngiyafisa ukutravela sure but athi ngatravela sengiretire sengiyo-heavy fan nozuzisebenza yayibona lokhu nje ngisafuna nje ukuthi ngikwenze abantu bakuthanda babe-inspired baba-inspired yabona nje ngibe naleya because cabanga ngazi bakhona abantu esengibafundisa ukudweba abanye baba-successful ngalendlela bayakwazi manje ukudweba inkinga-ke yazi-ke lapho abakwazi ukudweba ukwenza lezi zinto engizenzayo zonke bakwazi benza le nto engingayithandi yabo ukufocusa kuhlobo olulodwa lokwenza isitayile esisodwa yabona yazi khona umngane wami okwangibuza ukuthi indaba ungayi esikoleni ufunda i-art mina umbuzo engihlezi ngokubuza wonke umuntu ngibuza nje ukuthi futhi akona nombuzo impendulo ukuthi esikoleni into engangithanda esikoleni bazokufundisa lento ababona ukuthi ugude kuyona
because ayikho usisho kwazi ukufundisa uzofundisa yonke into like ngizobe khona iperiod ukuthi sokufundisa sculpting isculpture manje sibe khona iperiod ukuthi sokufundisa ama-pastel ama-crown kube khona sokufundisa yabo yonke lonke akekho so kumele ufocus kulelo uma kuthiwa kwenziwa ukufunda ipeni ngaleso sikhathi wena kumele wenze ipeni uma ukuthi kufundwa kwenziwa isculpture nani emamonzi kumele ufunde leyo nto yabo so mina nga-end up ngithatha ama-classes kwi-arts ngithatha ama-classes mhlawumbe lapha ko-5 6 ama-style angafani because ngikwazi zonke izinto ngiyakwazi ukuzenza ayikho futhi engiyithanda kangcono kuningi because isayi-art zonke nanisikole sizongifaka epayipini elilodwa nje njengoba sengiqhasha ngibone senze njani sengenzeka ngashiya emuva lawo amanye ama-skills yabo kanti uthothi ngishiye emuva nje kanti ngine-skill engizithandayo noma ngathiwa it's an empty house ngisemuseum right because ngisemuseum ngiright because ngiyazi ukuthi akekho umuntu ozoyithuka ilapha for a reason yabo and for mina le nto izokunikeza i-motivation angifuna ngama sebenza into njengesayensi yenza umntwana because i-goal yami ukubona isithombe sayo esidwetshweni mina sisedumile umuntu that's the only dream I have. So into ilansaneni-ke when it comes to lezi zithayi kanje kuba isicefe-ke because manje into yokuqala nje uqala uthola ithayi awukatholakali-ke amathayi manje but nje ukuthola ithayi and then kuyadepends ufuna ukwenza enganani usually mina ngigqolisa nje into eyijaha ukuze ngingaloyo ngenza into elethwa njalo ukhathale lesigubhu samafutha no ngifuna nje yabo into evalekayo like upons yabo into ezovaleka because liyachitheka and masachitheka ngosacosha yabo isicelo qhamusha so uthatha nje ithayi sike strips avoid le pattern wire because so ithayi nethayi sonke nje lilwe nesinye wire avoid le uphatha kunena wire and then uyishise ngathi ngishisele entweni la uzokwazi ukuyibusa khona because if lishi ithayi liyaqhuma lokho eliqhasha lonke leyo nto so ngathi ngishisa nje lokho elishi because liyasha ucishe umlilo uthi uyaligala ukuthi sayithayi sahlangene kumele ukulishisa lize liphele njengoba ukuthi and then grind qeda lapho sift libe fine sekukwena ukuthi uyayidweba uyaqala ngempela nomsizi ngishaya outline la uzohamba khona noma cha kuyibona nami ngenza isonto kanje angikwenza ama-outline angikwenza lezi yabona ngisebenzisa isandla sami like hand isandla sonke nje because la thayi uthele emunweni uthele esandleni uyakhuhla nje yabo kufanele uziwashe imoto so kanjalo ama-outline amadingi ngale ndlela ukuthi ngiyakwazi ukuthi umuntu wami ngicontrol ukuthi awuthi manje kufanele sengidweba ngawo nje yabo kanje angisebenzisi ipeni and then ukwenza usebenzisana ngasebenzisa izandla ukuli-aplya ngasebenzisa iphepha ngasebenzisa solid paper mina-ke for mina yonke into eseduze everything goes kahle because nama-earbuds ngiyawasebenzisa yabo yini i-earbud-ke libalulekile into kanje because yabo la ngibheka la emqaleni yonke leyo nto khona lamashabula lama-parts lawa angasacijile yonke leyo nto kwakusengena lona-ke i-earbud-ke lapho nakwezinye-ke ithombe even nakwezinye ngiyabona lakhona khona nje ama-sharp edges nani i-earbud because lona lincane liyakhontroleka yabo nakwezinye-ke lezi kanje lezi zama-crayon kanje nakhona i-earbud engiyisebenzisa usebenza kangcono futhi kuzona lezi kanje nanda because la liyancona usakwazi ukuthi ulisebenzisa kanye la noma ngangakhe because uyablenda because nalapha futhi la ema-pastel nakhona uyakwazi ukusebenzisa umunwe wakho isandla just ukuthi nje ngifuna umbala ukugibelane nomunye yabo ungabona qala khona omunye la kuphela khona omunye so you have to use finger i-rubber i-earbud i-paper toilet paper anything that you can find yabo but lezi ezinye-ke lezi yakhe ama-covering lezi engizikhavayo ngiyalukhuza-ke khona ngiyadinga lokho impela
kwezinye kuyabonakala cabanga kwezinye musondele uzubheka ubona ama-fingerprints ubona so ilanga langiphumula khona ngibone bambe yabo because phela siyakhathala sana umunwe wakho everything uyibona that's my thing angimele nje yabona-ke ukuthi khona singekho lana lesizana yabo ishethi leli because le original picture wala okuyikhanda yakhanda nesudi emnyama ishethi elingekho so ngabona ukuthi mina sizinto ngento emnyama kufanele ukuthi ayikho isudi kufanele ukuthi khanda phela so ngathatha kulesithombe lesi ngisho ukuthi sisezansi isajoker sona so sineshethi so i-original picture khona neshethi yabo so ngathatha lona lo shethi ngifaka la because lona livele kanje mina ngathatha half long dinner zayo ngokufana mhlawumbe uzomeasure ngocina kanje kanjalo so wawubona laphana kodwa ngizange ngifuna ukwablenda amkhaladi cause into enza ukuthi ngingathandi ukwablenda into yokuthi ngabona ukuthi isisoba simbi like umuzama ukuhlanganisa cause khona ugrey laphana ugrey nalo light brown laphana light brown une-power over ugrey yabo so uzowugqiba ngeke kubonakala ukuthi uqala lapho kunalokho uzongcola ugrey nje I'd like to say African. Yeah, African. But kodwa engize ngizidweba. Zona khona ilokuzana series engisanda kuyiqala eyithombe. Yabo. Ngake ngavakashela eMarket eGallery lapha. Ngafika khona isithombe esingaka siyicanvas encane engaka kuthiwa i-onion series. Khona onion sobovu, green or well any kind of onion ikhona like uzidwebile nje yabo ukuthi onion series cause ziveza ama-seasons kahle kahle ukuthi onion in different onions ngamunye in different seasons yabo ukuthi khona obovu ini yonke leyo nto yabo mase ngithi ngiyafika mina lapha ngiyabona ngiyasho ukuthi cause yabona ngathi ngifike lapha izona kuphela ithombe lokho ngaba taken by zona the onion series yabo and then ngeke ngathola khona noyazini now I need to make my own series ngambona futhi naye inhlanhla leyo because ngathi ngifikile lapha wayekhona ngambona ngasabu ukuyombuza kodwa ngasabu ukuyombuza but ngaba inspired ngalesha ukuthi yena washaya i-onion series ngale nje ngiyabona ukuthi sibuka yabona kwi-pamphlet yase-library lapha lokuzaneni zikhona zayithombe zakhe onion series ibhalwe nje kanjalo onion series eGallery lapha zikhona kwi-pamphlet khona nje onion sobufa kwelapha ngathi ngibuka zona ngathi yami ngifuna ukushaya ama-series yabo but yami series mina ngidwebi ngenza ama-sculptures yabo la nje ngisebenzisa khona i-razor nakhona futhi ngisebenzisa kakhulu lento lezi ezingadingakali ongazidingi like abantu abaningi they make ama-sculptures using iplangwe using like isihlahla straight abanye bazosebenzisa mhlampe amatshe like ukhonkolo umuzi wona le big block of ukhonkolo and then ngishizolo ngesando and then yabo hard work impela iyona-ke le ngingayifuni-ke mina yabo mina I pick lighter stuff yabo ngoba ngisho ukubona bayenza ngey'hlahla yonke leyo nto amatshe yonke leyo nto iphume futhi beliyana mina I can do the same using water khona le material leyo ubona ifridge maselidala ifridge elifile kuthi angiyazi bizwa ngani yanto but khona lento ebangemuva efridgini le edlala izinganje le ngithatha yona ngisebenzisa yona mina because it's easy to carve yabo so yona ngasebenzisa yona mina ngiqhamuka neyami series ithi eyami igama because ayonto angeke ngibe nawo onion series angenza nyanisi but eyami ilo hidden gem yabo the hidden gem series like meaning isho ukuthi mekuthiwa hidden gem kahle kahle ubuhle obufihlakele yabo uncovering something yabo underneath all the lento le because leyashanda sithi mayifika le mpahla le fridge ifika nje i-plain like i-block i-plain ngedepends ukhiphiwe kanjani so mina kwami ukususa yonke le part engingayifuni ngishiye le part lento engiyifunayo uvele lento engifuna ivele that hidden gem leyo yabo so hidden gem kahle kahle yilento esuke yenziwe yimina kuleyo nto because wena muyibhekile it's just a big block nje ngasho lutho now I get you mina-ke ngizame into engizoba good kuyona and then hopefully I haven't started carving I haven't started carving lokhu lishandisi la because yabona lokhu kanje lokhu kanjena ngangilokhu la ngathini
it was part of i-discovery ngathi ngisafuna ukuthi ngize ngenze i-series ngizoyenza ngani i-series yabo ofuthi-ke ngathola lokhu-ke lana-ke ngalesikhathi ngibona ukuthi noyazini into eyayilayikithaneni ngilokhu uza ngifuna ukwenza into ezoba ne-impression ebantwini ezolasta kanti izinto athi meyibona abona ukuthi ngeke phinda ayibone indawo ubeyibona yenziwa yimini so baningi abantu ngibabona beshaya benza the same thing kanje benze ehlahleni beyenza ematsheni nani yonke leyo nto but mina-ke la i-Oilang ngiqala ukwenza lento i-original idea kahle kahle kwawukuthi I will carve away yonke le parts even le background mina ngaba yikho kahle yabo so ngafuna I wanted to challenge myself ukuthi what if I leave this as a frame and the background and then ngiyila waqhamuka khona ukuthi no most anosisa la lo yabo this one is loose nala I wanted to make this one loose but I noticed ukuthi it will break because abantu will touch abantu bathanda ukuthinta yabo so ngabona ukuthi ngiyazini angiyeke kanje and then ngeke kwaya ekhambeni kwesikhathi because ngizange ngiyenze lento for a while la ngibuya khona ngabuya ngenza la lesi-ke sona into la sangisebenzisa-ke lesikozi lana into ekhona okokuqala ngangizokwenzani ngangingafuni ukwenza imbali okwesibili yabo imbali okuyi-practice kangakanani kwakuphoqa ukuthi ngikhethe into elula engezibi namaphutha amaningi engeziphuke kakhulu nganje nje ngifuna ukuzitesta ngento elight la ngangifuna i-goal la ngangifuna ukuzama ukuthi what if-ke next time sengifuna ukumove on from covering ama-objects ngikhave abantu yabo so le ngangifuna ukuthi ngine-idea yokuthi because abantu if ufocus kakhulu ebantwini ubheka abantu banama-features angathi adinga i-attention kakhulu like noma ngisho athi uyadweba ilihlo lomuntu kune-attention kumele upay attention kuma-detail yabo same goes for this noma wenza le nto le yabo the more ama-pieces emakhulu like the more ilihlo lilikhulu the less worried I have to be ngama-detail yabo but if incane into i-detail imele ngempela ibonakala so ukwenza le mask le ngabona ngazini izongisiza ekuthenini mase ngifuna ukwenza umuntu ngizobona ukuthi ngihamba ngifikele yabo ila wakho nabona no so far konzayo safanele ngiqanqube nama-mask ami kanje cause yabona la ngacika khona into yabakhona la kule khona le cause yabona shande siyayihlangene yonke la bekuyisicapha sefridge ke siyaphuma efridgini yonke le ndawo le yabo then kumele ngikhiphe yonke le part emhlophe eyifridge kusale le part engiyifunayo inkinga yonke lento ngayenza sengiyenzile yonke lento le sengikhave yonke sengikhiphe yonke nje le hidden gem le yabo and then ngikwayimange ngiyaqhubula bayaphuka lento le and then yabo into ekhona ke ngicela kumnandi ngokuhlanganisa ngitshela abantu ngokuhambela amanga ukuthi the originality kahlanga ayikho lo iphutha nje kuphele yabo kodwa nje ukuthi ke esinye ngingasiqedi ke sesithathu because naleso sikaqedi so far nje hidden gem series yami isanama episode awu-3 asengakaqedi ngisazohamba kuze ngaze ngizofika hamba ngifike but ngizohamba nje ngifike la ngizofika khona because nala ngisastakile nginacula ukuthi imbali kuzisebenzisa isima kanjani but ke hopefully mhlawumbe at the end of the day ngizobe sengazi because kade ngagcina ukuphatha leduze mhlawumbe sengibheke nje kanje yazi kunesikhathi ngempela futhi yo nabola ngikama lana bethu ngenza ikulokhuzana ngangenzela ukuthi khona isithombe engasidweba before okwesani konje esesihlahla basically okwesithombe sesihlahla ilokhuzana i-ground yakhona kwakuyihlambe ngenje ilama-colors lawa asebenzile kanje awu-black, u-green, u-brown, dark green, grey, white yabo nje ama-colors ongozwakhona manje menzozwakhona but nje sengiyawazi ukuthi ngangiwasebenzisa ibheki kwakusuke kube isihlahla and then kube i-field nje green yena nishandezi utshani and then ibiwe i-fence kuphela la kwaba i-landscape nje yodwa la ngaphezulu iy'thombe ezingafani nje soqala sesibili and then-ke i-sidewalk lena i-lights iy'ntombazane you had to accommodate babengekho
So ngibona nje into engayi-8 nje ukuthi noyazini Sithombe siphile. I have no idea. I don't even know what she's doing here. Nga-8 nje yabo, nga-8 nje uku-8 ukuthi asiphile isithombe. Kona-ke masikhuluqinisa mina ngizange ngizithande. Cause ngizacishe ngasilahle. Cause umngane uPeter sayi noma silahle siyeke. Mina ngisithandile siyeke ungasilahle so ngicela ngigcina njalo. Talk about But nje the parents. Yabona nje la ngifambile. Yabona nje kodwa lezi lesi kulesi oqala into yayikhona ama-crayon ngiphelele. Angisena nami yabo le mbala oyibonayo la ngangisele naye. Because la ubona khona ublack akona ublack we-crayon. Ublack welokhuzana wepeni nomsizi uhlangana nama-crayon lawa amakhandlela straight lawa bheda abantu lawa ey'ngane. Because ngangisengibhatanile. But into engifuna ukuyibona kakhulu engayibona ukuthi engayibona ku-YouTube channel ku-YouTube straight ukuthi wenza kanjani ama-feathers, ama-real feathers like ngilonge ngama-pastel. So umlungu wabantu angikhombisa ngisho no yazi thola into like a piece of plastic noma indunu noma matchstick kanje ude uqede and then just need to scratch away feel ukhathala khona uku-scratch. So iyona technique engizama ukuyizama namuhla. Uma ngi-scratch izokwenza kanye into ayishoyo umlungu. Angempela yenzeka. Sasinda kanjalo khona ngisilahle uqawamanga. Ngagcina sesiyasho into yazi naye ngisigcina. So sizongisiza sizongaza le yanto le sizomnika into engizoyichazela umunye umuntu ofitshikele. Parents. Yeah. What about this one? Lo, you failed experiment. Okay. Yeah, you shouldn't have failed experiment. Cause lana ngangizama ukudweba ilo, ngangizama ukudweba umuntu engimaziyo kahle kahle. Engeke ngisho ukuthi because mina ngasayibona le video noma babona uyena usoqhabana. Kodwa ngizama ukudweba umuntu engimaziyo. Just nje ukuthi nje ngizibhorekele ngiyadweba and isona sithombe enginaso. Ngathi ngiyadweba waphuma esinye isithombe secaleni. So ngacompromise ngadala isithombe because ngisadweba ipart umlomo nje kanje namehlo ikhala ngabi. Ngathi ngiyabona noyazi nayiphuma nje engifunayo. And then ngacompromise. Dala esinye isithombe internet esinomuntu lo kunenge kanje. Ngafuna ilokhuzana ama-features akhe. Practice. Qeda yonke leyo nto leyo ngalokhuza ngazo ama-colors yonke lawa ayingekho esithombeni ngazozidedela nje wona-ke u-eda nje ukuthi noyazi play with colors ngimoze ngamama ngifikiphi yabo ngigcina ngona ngiqonqamanga yabona lezi kodwa lezi manje se-colors ifana nalezi yabo between nje lesi nalesi azingisithandayo. Why? Between lesi nalesi yabo. Why? Lesi sine-story, lesi si-inspiration. Ukuze into ebelisa I had to draw this one because ukuba sikho lesi ngaba sikho lesi. Okay. Tell me about this one. Why is she sad? No, she's not sad this one. No, she's not sad. Ma, khona ngikukhombisa yona ke hamba yabo kulesi because lesi la ngabuka YouTube ngizama-practice ukudweba umuntu yabo. Ngena ku-YouTube ngafuna umuntu odweba umuntu ngama-crayon bangikhombisa China nje lo lekhehla bangikhombisa kanje. And then mina I'd like to think ngalandela wonke ama-instructions. But into like saneni ngathi nomdwebo wakhe ngangifana yabo. So la before ngenze le nto kodwa kwakumele ngiqale because yabo la kulesi nje lesokuqala nayi into khona ngemuva. Kumele ngiqale ngipractice ama-facial features. Ma-facial features ke ngangingawazi ukudweba into ukuthi ilihlo kumele lime kanje, ikhala iside lekhala kumele lime kanje, ikhala ifront, umlomo front, yabo yonke le nto kumele ngiqale ngipractice ngibone umuntu ozongikhombisa enziwa kanjani. Ngiyenze yabo. Agcina seyisegazini umuntu okay, mengidwebile ngiyazi ngena kanje ihlangana. So I thought ke mina ke by knowing this kuzoba easy ukuthi ngi-apply la, of which I was so wrong yabo.
So I like to keep this one as a reminder you would know when I yeah, well, So you do fuck up sometimes. Yeah, well. it's part of life. It's part of Yeah, life. that's it. This Serious red rose. This is when it comes to being yabo mina personally mina ngumuntu ostubborn ngiyathanda prove point yabo angithandi ukuthi ungiphikise entweni engazathi ngiyakwazi ngiyayazi la i-debate result debate le saphikisana ngokuthi khona babona ngisakhumbula basasina lendlela khona wafika wathi siphikisana ngesongo khona isongo sizothatha ikhomisa zokuqala nesimanje sakhalade yabo wathi ngamtshela ukuthi lesana ungizazange ngisho ulo i-hour ngisidebe sasongo cause ngangazi ukuthi ngenzani yena wathini wathi ayikho leyo ngifuna udwebe esinye esilo ozongikhombisa kusona ukuthi ngekukuthatha i-hour so ngidweba lesi of which it was 10-15 minutes cause le part nje le yeah iyona inkinga eyangithatha the short time but yonke le enye yonke le nje enye nje la kwakuseku-additional detail because even le background ukhala ngizange ngikhethe anganosebenzisa I just had to maybe sekubele lento ngisho ngiqaleni ukuthi when it comes to ithombe lezi kanje angithi ngichazelele ukuthi ngisebenzisa ama-earbud neminwe yonke leyo nto lesi is a perfect example because there are two shades of green khona light green no dark green but into engifuna ngiyipractice kakhulu ngifocus kuyona kakhulu la ukuthi akumele kuvele ukuthi lo muntu green phela lo mqala okufuthi la kudinga khona ke umunwe i-toilet paper imini because udwebe and then you just rub uyihlanganise lezo yabo le enye ifade ingana le enye izofada ingana. That's very nice one. Then last and least foods, the latest one. Latest edition. Yeah. The newest member of the family. I'm not going to tell you What were you thinking? Nothing. I just wanted to draw. Something calm. Cause Peda. Everything I draw is usually calm, you know. Unless I'm pissed off. Yeah. But yeah, what I'm doing is ganji. Lana, cause I wanna ngiqala nqa ukudweba nje ngama pastel. Aqala ama landscape nje. Ithombe kanje zona simple. Simple, easy. Ngale ndlela ukuthi i-landscape udweba lento ecabangayo akunto wrong. It's your view. Iyona yangilethela kule nto le spray paint ngenze into landscape kanje ngenze nalezi lezomamuni nani ngelona. But nje ama landscape wona lo kumina. Besides the piece ke vele ngithandela ipiece vele. Kodwa nje besides yona ipiece kuba peaceful kwesithombe. Ngathini silulu understanding. Kulula ukuthi umuntu ashasha abone ukuthi wenzani. Kulula ukuthi sinqome ngale ndlela ukuthi umuntu ngesibuka akafocus ekubhekeni iphuza. Ufocus ekufanele indawo peaceful kangakanani. Yabo. Ngale ndlela yabona ngathi ngisidweba lesi kwabefika umkhonfana lo 2 property or power sehlala emagugu. Wathi yabo le ndawo le beach uyabona ukuthi like le beach nje la yakhoka kazi yakhoba kubangela isicefe nani kelona. Meanwhile ngathi ngisidweba mina ngangicika ukuthi yonke le ndawo around the edges singcolile ngenza amaphutha ngilisekile ngephuza yabo ngicikwe leyo yena unqomile peaceful indawo peaceful nje angangisana ndawo yona umqondo wami sophumile lapha yabo. So into engizamukuveza kanjalo ukuthi yabona ama landscape yona into engithandisa wona le yanto as much as mina ngibuye ngingaboni ukuba peaceful kuwona ayayakhe ipeace empilweni osibhekile. So yona nje into enza ukuthi ngicina ngithi nama landscape ngiyona into engihlezi ngidweba noma kuthiwa ngiyayidweba yenze ngiyeke. Enye into engibe nenkinga yayo isikhathi esiningi baningi abanye abantu befuna ukuyazi lento ukuthi yini yenza ukuthi ngize ngidwebe. Mina-ke angazi ngiqamba amanga akufani nomunye ama-artist. Inspiration angivamisile ukuba nayo isikhathi esiningi.
leyo nto nje mekuthi angidwebe ngaleso sikhathi ngiyadweba kwesinye isikhathi kuyakudinga ukuze ngize ngihalele ukudweba wazi nje ngathatha ipeni ngaphatha iphepha ngizolokhu nje ngidlalisa up until iziqhamuke ngize ngizidwebele because yona into engayinothi ngabona la ukuthi i-inspiration angibi nayo iy'thombe ey'ningi engizidwebile ngiyazilahla lezi engizigcinile manje zikhona lezi engizibonayo kanje zona zisale ngizigcine ngoba okokuqala ngizidwebela ukuziprova mina wrong ukuziprova wrong mina into eyenza ukuthi ngidwebe isikhathi esiningi iyona leyo ngisuke ngifuna ukuprove a point into mengitheni ngingayenza isikhathi esiningi angitsheli mina ngitshela omunye umuntu so ngiyakutshela ukuthi wena angitsheleli ukuthi leyo nto uyihenge over my head ukuthi no sezokwenza ukuthi no ngitshela ukuthi kube ufakazi nokuthi mase ngiyenzile usho ukuthi ngeke ngizoyenza yabo so mase ngigcina so uyibona ukuthi awayishilo sizokwenza ukuthi mase ngikwenzile lokho sengiright ngoba kanjani satisfaction yami iqhamuka lapho ngizoyenza into ngiqede kuyenza mase ngiqedile ngayo I'm done ngidlula phambili that is why ubona khona ama series lawa ama hidden gem series amathai lawa i-prey page ngalendlela ukuthi ama point wonke lawa angifuna ukuprove i-point ukuthi ngakwazi ukudweba ngithai because ngabona ukulokhuzana ukukhehla lo wayefunda college naye walisebenzisa ithai i-idea ngithafekile yethai and kwakuyi-20 bala because ithai kaze ngisebenzisa nini ithai 20 ngifunda grade 12 isithombe nje lesakhe ngifunda grade 12 but ngilokhuzana i-idea yethai ngayithola ngifunda grade 9 ukhehla nje ngisadweba esahamba isikole lokhuzana ngifunda grade 9 wangitshela ukuthi hayi ufuna ukudweba ngithai wenza kanje yonke lonke then grade 10 waphela unyaka ngifuna nethai but mase ngilitholile ithai nginqene futhi ukukhozi because ngifike ngilithole ithai ikhona into ukuthi ngiyafuna ukudweba but angazi ngidwebana yabo because whenever I practice i-style esisha sokudweba I need to pick the simplest object noma the simplest image engizopractice ngayo but ezo-apply yonke into engiyifundile wonke lama-technique engiwaziyo kuleso style leso once ngabamba leso style ngabamba ilokhuzana mhlawumbe ngaperfecta leso sithombe simple esincane aseke sondlula because lezi ngisho isikhathi esiningi yabona abantu abaningi bakhalizwa into encane ngoze kuzena njengazo lezi kanje athi umuntu eyunithali ya nginqamanga likhona and ngiyabonga futhi for lokho yabo but I feel like there's more in store when ngisazokwenza like there's way more. Watch the space. Yeah, way more. When I lending ngizozenza zizokwenza lezi zibuke njenge child's play yabo ngidlala ngawo but ke into engidinga mina manje ngasini Exposure. Other than exposure ngisho ngithi ukuthi ngikholelwe kumina ngempela ngisho ngiqhubeka because isikhathi yento ebuyishaya self motivation yabo so once ngathola nje into ezikanjalo okay ne-exposure singasiza because phela ngaba motivated but ngeke umuntu if ingekho i-external i-motivation ngiqhubeki so na-exposure naye ngangisiza but most importantly bese ngathi ngathola mhlawumbe nje leyo nto izongisupporta leyo support system leyo nto izongisupporta it's either mhlawumbe umuntu noma mhlawumbe indawo noma ngabe yini or something but le nto ngifuna le nto ezokwazi ukungivumela ngenze le nto le engiyibonayo kunami ngiyayithanda because so far kwamanje ngiyabona ukuthi ngenza ukuthi yazi uma uphuma la mnyama ngisho ngathi uyakuphi khona inqwaba abantu engithetha nabo mina abadwebayo inqwaba yabo nje igama lakhe uphuma le moya ngase Senkosi u90% abantu abadwebayo ngibaziyo nabahlala ngalapho and futhi u60% uyangidlula khona abantu abantsopha kakhulu ukudibana nabo angaze ngihlangane and discuss ukuthi siyahlangana yazi inkingi la kuphi asihlangani sonke sihlangana mhlawumbe sihlangana bo-3 bo-2 sikhulume lawo ama-ideas lawo but into esincisha leya motivation ile nto ukuthi ayikho enye ilekhuzana ayikho into esimotivator ngale ndlela ukuthi awukwazi uze kuthiwa khona i-art competition awukwazi uze khona i-art festival but ziyaba khona nama-festival ebhola egama lakhe kuyaculwa kuyaba khona ama-event kuyaba khona yonke lo but into ephathelene ne-arts
yabantu be-art sayigcine emuhle kuphela leyo. Futhi nganoma emuhle sayenza yini but yabo ngiqala ukuthi ngathi ngiqala ngayenganaso emuhle cabanga ngihambe nazo ithombo zami lezi but azisekho kuzokheleleza ngihambe nazo ngaphisa ngazo engangihambe nazo nje bese emuhle kwakuyibona ama-landscape lawo kangisade ubona kuphela nakhona futhi bayo washo lo lokhuzana ubhuti lo ngasho ngithi kuyini wayiphethe lapha uphumlana ngisazophumlana ba but washo lo bhuti ukuthi no yazi wena into yakho yini inkinga ile kuthanini thina la sispecialize ngedrama kakhulu yabo asifocus kwilokhuzana visual art abstract art so wena awangitshela ukuthi awuzama ukuphusha uthole umuntu okule field yakho but yena osengaphezulu kwale level okuyona yabo ukuze uthole usizo oludinga khona uyadinga usizo ukuthi udayise yabo ube nemali esho ukuthi hayi umsebenzi wami muhle kanyana ofuthi iyona motivation nami engayithola ngabona mayazi ubhuti loqinisile wangisiza wona ngempela cause ngaqhubeka kwezinye izithomo ngaqhubeka but ukuqhubekeni kwami ke ngangiqhubeka phezulu lento ukuthi ngifuna ukuqhubeka up until kube khona enye ilokhuzana enye i-exhibition khona emuhle ezophinde futhi ngiphinde nami ngiyovela ngikhombise yena ke manje ukuthi ever since wangitshela lento engitshela yona sengikude yanganani yabo kwaya ke ngagcina ekudwebeni kwami ngami ekudwebeni ngaqala lawa ama-series lawa kanjena nama-skills angafani yonke leyo nto ngagcina sengiluze interest ngangasana semuhle ngathi mase ngithi sengizolungisuya khona ngaphandle ngathi ningizwa kulo uLwandile umngane wami mengitshena yena ukuthi naye kade agcina ukuya ngazi kwenzakalani yonke leyo angabe ngafuna ukuphela attention ngaze ngifocus ekuningi lento engiyenzayo at least vele sengila ngikhona manje ngayi kodwa wayo wangisizayo nganti angitshena yona but ke ngiqhubeka so ngiqhubeka nje ngiqhubeka ngayo manje abantu bakuthola kanjani nje mina inkinga yayi isilezi iqabana futhi nalonto nabantu yazi baningi abantu lezi bekhala bese wayengena Facebook wayengena Instagram wayengena Twitter wangikhisha ngakunqama manga ngiyabhoreka mina even no WhatsApp ngifuna but social media ngiyifuna yila kuyisicefe khona because mina ithalente litha ngibe umuntu wabantu ama-social media manje mina angiyithandi manje uzoyenza njani wangithanda ngiyabona yabona ngathini ukutholakala ngokuqamamanga ukutholakala for into ezinjengalezi kanje yabona ngiyatholakala okwamanje ngitholakala ku-WhatsApp Facebook ngangaba nawo waba nenkinga Facebook wami ngane sengiyalungisa manje sengilungise ukuthi ngifocus kwi-art yabo bangafuna ukungilungisana ngabe ngawuyeka ngokuduba ngiya kanjalo but nje ku-WhatsApp ngiyatholakala na we-call I prefer ama-call WhatsApp nje ngiyatholakala inamba yakho utholakala kuyona inamba yami kuze nginamba yona 063 186 2970 bese izoba email nakhona futhi umazwi.dlamini@gmail.com. okay nje ngenyaya mina nje ama private person manje mina yazi ngihambe nama-event nje how angikwazi ngisho athi yiphi event wazi yabona bengayi-event le indawo inabantu abaningi basically yabo abantu abaningi angizwani nabo kwesinye isikhathi ngibuza ngaphalaza kwesinye isikhathi ngibaza ngigoduka ngithi ngifika ngathi ngigoduka yabo ngiphenike nje khona abantu abaningi so manje yabo ngingathandi kuba nzima ibe yabo eklasini musa ngisisa ngisafunda ngangihlala kakhulu le emuva la abantu bangibone khona la konke umuntu ongenayo uzongena focus ngabantu abaphambili yabo vele umuntu osemuva ngamnaka emuva kusekhona kuhlala abantu abahluphayo yonke leyona so there's very few people abapay attention emuva bazonaka laba bala because abantu abaphasayo balaphambili so nami ngiyavele mina ayimengila iqiniso mina anginandaba zomunye umuntu uthini yabo so noma ngathi angiphasi wena angandaba mina ngizophasa mina yabo but nje ngiyayi-avoid indawo nabantu abaningi avoid angithandi iyona le nto yabona
kodwa kona izoyenzeka noma ungaba yi-private artist kumele wenzeke kona sekulate-ke because wena into kanjena abuka ama-video and everything ney'thombe sekulate but ngangihalela ukuthi khona i-artist ekuthiwa mani baskets or basquiat into kanjalo la artist lelana khona into ayenza ngavele ngabona ukuthi niwayazini emhlabeni kahle kudlala ngabantu yena uyi-artist elaziwayo but ayikho umuntu omaziyo ukusobakho njani akaze ambona akaze avele fana no-DJ lo-DJ Mashumelo okay siyaziwa-ke manje but nje akaze avele la artist le angazi why and akekho umuntu owaziyo ukuthi akukho kumbuza because awumazi but khona into akayenza khona i-museum yasigalari i-museum kahle eseParis ekuthiwa the Louvre Museum la khona isithombe ilo Mona Lisa lo Leonardo da Vinci uhengwe nje lapha shuthi ilokhuzana no angasiyona lo lapha kodwa lo ubhuti lo basket wafika ezifihlele nje ubuso kamnandi wangena ama security wadlula nje kamnandi eziphathele isithombe sikangaka esasingaka nje kanje phephe but isimbozi esifihlile iziphathele sona hamba naso wafika nje wasibhekela udonga wasixhoma lapha edongeni wasusa lesi sikhona wasibeka phansi leso siyijam yakhona wabesa believe it or not sitshele sahlala lapha almost 2 weeks because they thought it actually belongs there into eyenzeka umuntu oklinayo wabona lesi siphansi ukuthi sisale ngephutha kuqonywa lesi wathatha isiphansi samisa lapha satholela enye indawo lesi sisiphansi ekuyisona esihlala lapha sabe enye indawo lisa just hanging there for almost 2 weeks no one actually knew ukuthi siqhamukile but ngoba sesikhona nje. You wanna try that? No. Ngeziphumelele mina ngeziphumelele. No ukuthi ngicabanga sengiyakule nto yokuthi mfethu ukuthi ngikubheka ngifocus kakhulu manje nginethoma ngizidwebayo kwi-value. Ngale ndlela ukuthi nginotisile ukuthi if we artist i-value yesithombe ayiqhamuki nelokhuzana ayiqhamuki kahle nalabantu laba abazosibuka abasho nayinhle bayincume nani iqhamuka nawe. Lento le value ozoyinikeza yabo yena basket wabona ukuthi isithombe lesasidwebile sideserve ukuhlala lapha no Mona Lisa no lokhuzana no Christ stage nabo laba o virgin yonke le nto ezithombe lezoliyena lezi zilapha wasibona ukuthi lento engidwebile it's worth more than lezi ezinye enginazo so wabonza ngosibiya lapha. So if wena uzitshela ukuthi no lento enginayo it's worth more than Mona Lisa. It is more than Mona Lisa. It's worth more than Mona Lisa. It's just that you have to convince us. Yeah. Into now about my desserts. My desserts is what I said, anything in the chocolates. Chocolate cake. Anything in the chocolate. Mina ngambile ngonile ngihluphekile ngikhulile kodwa isuka ayikhona kefana ngizondelwe imali yami oh sumba yelele mina ngambile ngonile ngihluphekile ngikhulile kodwa isuka ayikhona kefana ngizondelwe imali yami oh sumba yelele yakule ngami follow
kuphela abantu ezweni mina ngisondela ubala nje ngizofela imizamo yami wena awule moya engaka yaqedwa ngani Simbayelele mina ngihambile ngibonile ngihluphekile ngigulile ngizondelwe imali yami ngizondelwe imali yami oh Simbayelele mina ngihambile ngibonile ngihluphekile ngigulile kodwa isuka ayikhona kefana ngizondelwe imali yami ilapha for a reason Yeah. yabo and for mina le nto izokunikeza i-motivation angiqanga mase wenza into njengescience yayingumntu because i-goal yami ukubona isithombe sayo sidwetshwe yimina sisedumile umuntu Wow. that's the only dream I have.